Okay, don mari tum. Finally, non bang kaya allocation ba nang lilo? Yo, Carling, sukali yo. Oh no, Carling, langsung sukali yo. Langsung bang ama, pesan ma. Teh. Langgan na horle. Oh God, be. Oh de. Oh. Itu tanda langsung eh. Itu mapaklang po langsung ba? Langgan pa daw. Langgan pa daw. Langgan daw. Okay. Dahan taan na damang langsung mapaklang po yo. Ala nilip niya lang langsung ke. Nang laan bo mo. Te adungan na damang. Nang itumbos pipi ma. Pasun ba langsung ba nang laan bo mo. Oh God, tuwar di. Kosto piyat tuwar ba? Oh no. Oh de bhai. Oh. Oh. Non mangga langsung na location ba nang lecit la. Taglong pa din yung lito. Oh. Ala langsung ke. Okay, ang tuloy yo. Okay, ang tuloy. Oh.